Kerisa Budro hi October nili kumsang khasakwa sumkwa panga khana pianga Ontario Canada apianga ni anule pate hi Penny le Paul Budro te anniya anchungkwa hian Nova Scotia khwa an khosa ani Kerisa chu anau pante ta Naupang hlim thei tak chian kom thiam le nuidu tak mai ania kumsom pahni mi Naupang dangte ang thovin chiante ne na pona infiam le inkom hlim te chu nomati ve chin hleya Kerisa hian ran angai na in uipo avul boka ahminga lady ti aphwa sak nge bokani ran angai net emawangin an chenam khoveng te chuan veterinarian alani nge yang ti te po in an soi chin ani anule pa pole Penny te hi anin ngai zon noa in nei lem lovin in an lwa duna Penny chuan naw apaita a nimasela Kerisai pian ma havin pole Penny te chu anin chenta a anin chena changa reilote a Penny chuan pole unaw pa chu ngai zong le ngalin anin zui le ta a Penny le pole unaw pa sheng te chu kumsom in ngai zongin an khosa duna aum zia chu Kerisa in anule apate te chu anule pa angin kumsom lai a chen pui ani nimasela kumsom chung an khosa khau nuwa Penny le sheng te chuan an du tok ve ta a Kerisai pa dik tak pol hian Kerisai hi angai twa chin leya ana thok chol nia te chuan Kerisa turin akal zia bokani Penny nen in chen ma se amo phurna a hlen tha hleya Penny chuan poruk azir ve chana Karlova anu Penny nen chuan boina an nei zeu zeu ta a in hau boy chang le in hau thin rim chang an nga chin hle ani an chenom te chuan Kerisa chu tleirol aron ni chau chana wangin tleirol om chadu lote angin a om ve mai ni in an soi china nimasela an chenom te shiat bakin anin chung chu a boya ni Kerisa chuan apadik tak pola bula chuan khosak adu to thu anu hna chuan ashila Polan afanu in abura chen adu thu asia chuan alom hleya Kerisa chu apa hna a om tange nge ya nimasela apa hna a om nu chuan chian thar asia manga ya school thara akal alo ngai boka thanga vel chau apa bula a chen hu chuan Kerisai chuan athutluk na siama chuan ain chhir deuh ni ngei turani apa hna chuan anu bula om adule to thu asoya nimasela Paul chu afanu thu soya wang chuan alom lo hlemaya afanu chu ala thlahlel ve sia abula khosak ti ri chu ala du ani mase Paul chuan afanu thutluk na chu za sakin apum sakta thawa Penny hi tuna chuan Bridgewater khwa acheng towa bel pathar alo nei le towa a bel pathar Vernon Macombernen chuan an lo khosa dun le towa Kerisa I apa ina changa anu hna awakir le nu chuan anu le anu bel pathar tenen chuan an cheng za don ti na ania ti chuan Kerisa chuan anu bula ale le nu chuan Bridgewater Elementary School chu azom ve ngala anu hna ale thei chu alom hleya nimasela anu hna a chena changa hun tampo aliamma January ni somni pasari kumsang ni pariata chuan thildang lam tak alo thleng ta a hemini hian Penny chuan afanu Kerisa chu Bridgewater mola a bazar puya an kar chu mall pona sobi store kota an park boka kan shet lo takin sobi store hi nepnoi zorna ania sap hovina grocery store anti angchi hi ani berang chu dora chuan an nu fa in thil lei lokan tuma mase kara chuan anin haule phota Kerisa chuan dora akal ve pelo thusuin kara chengin a chuak dulawa chuwanga in haule deuh hlak chu an ni nge anin haunu chuan Penny in akal santa a areidon lawa wangin Kerisa chu kara akal santa ani Penny in dora amomote alam zo nuwa chuan pona chuakin Kerisa in alo nga na mun dorkota karan pak na mun chu apan ngala mase karan hon chuan Kerisa chu mutur alo to lawa Penny chuan ngai thatlo na nei ngalin Kerisa chu missing person angin thunai tu te hna a report ta ani Penny chuan Kerisa pa Paul chu asia tir ve ngala Polan afanu bau thu asia chuan ashil hai hlemaya engtia bau theingot nge ani ti in aril ru a ha ngal hle ani henghun la hi January tha ania khwa chu awat hlemaya khowot lu tuka wang chuan Kerisa chu angai to le zola azong tu police te po in an man mo angai ti an sia ani police te chuan Kerisa zon na an thok ngal bup mu pa press conference te na yin
karisai chungte po press conference a ron inlan ve turin antia media ma chuan penny po in thu asoi ve bokani karisa chu ruk bonge ama a tlanbo anla chen lo wangin penny po in tv kal tlangin karisai ne na chuan anin hawa wang khan kathiam lawani ti in ngai damte adil boka khongai takin lo ho toro ka fanu te po ati ve do bokani police te chuan karisai chungte mai ba ka achian kom chinte a school kalna anzertir tu tele an chenum khoveng te po chu zonan hanzo chan boka abawa changa ani thumna January ni somni pakwa tlaidar thumle mini somnga vela chuan papakha chuan Bridgewater veng William Hep Road anti maya chuan a motorin aveva ka motora atan lai chuan kongsira vurta lo omnura chuan kroksendang hi amota a police te press conference alo clear ve awangin a croks mu chu mibau karisainen inkung kaina anei melo moti in a chik ngal hle maya ti chuan croks a mu na muna chuan motor te tidingin police te asia tir ta ngala police te point an thu don bo zoin William Hebrod omna lama chuan an ron pan ngal boka police te chuan a mun aron thlen bele chuan croks chu an la ngala ti chuan croks sendang vurzing alo om chu karisai ta ani ti reilote ya an finfia ngal bokani nimasela karisai emo croks king le lampo chu mutur a chuang lawani he thil thena chenga karni liam nu February ni som pakhat kumsak ni pariata chuan police ten an case khoilaya chuan thupoi mo tak an sheta a February ni som pakhat jingdar som pakhat vela chuan nu pakhati 911 arong kol hlo maya chunu chuan afapa in luikyang bula vurtla vumthur kara chuan mishing ke amu thu aron soya annu fa chuan highway 331 lama chuan ankala highway 331 konga luiluang leipo indo na bulloka chuan motor tidingin an handing khomwanga chuta chuan afapa in vurkara mishing ke lawlor tet chu amuta ani police ten highway 331 lam an pan ngala report andon na mun an thlenga vuran han hai chuan vurzinga mishing ke lawlor chu karisai ke nge ani ti an fin fiata a forensic pathologist chuan karisai taksa an endik nu chuan karisa chu an tha nuwa luiluang bula chuan anda a chumi nu chuan vur chuan chhatakin an khole ni in an ngaya karisai ngonga chuan shuya phorna nu ma po mutur ombokani arwang an chara changa ani ni na thleng chuan autopsy nei turanga anile phota a chan chu karisai taksa alo khalvek wangani ya ani thumna chuan autopsy nei anita a result aron chwa chuan karisa chu rehlum ani ti finfia anita ani arwang char ani khan ake kor chu akere ka pothlakin alo oma chu chuan mitam tak ngai dan siam tirin karisa chu pongswal ani mailo mo ti ngai dan anei tira mase autopsy result chuan pongswal atok lawani ti anem ngeta ani poi khoi to hian police te nu chhui ti reinan pongswal anga lantir alo tum ve shimshim ni inalanga heng hun laya sergeant John Elliot chu na satak main karisai khesa hian ain rol veya poi khoi tu chui chhuwa ngei tumin ma po alana sa hle ani pu John hi karisai autopsy an nei lai point atel ve nge ngeya anu penny po atiti puina sa hle bokani John chuan karisai case akal zel nu chuan thil ngai to chhuwa anei ta thut maya penny I atiti pui reng rengin afanu bo thuwa chuan aril ru apevak lo ni in asia a an ti ti lai puin thil dang ngai to ni oma aum fo chin te chu ngai to chhuakin karisai ruang an mu thu chila penny I awabyak chumpoin penny chuan afanu chu engtin nge alo engtin nge an mu ti le alandan po engma alo zot mi alo chu mak ati thar hleya penny chuan afanu thi chan po chu engma police te azot mi alo bokani karisai pa pol point anu pui hlui penny khosak zia chu mak alo ti ve hle maya rin hlel na riau nei si in han ring hlel ngot tur chuan chancha tak nei si lovin an sha a police te chuan karisai room chu enfia ve shim cha in an shata a room an enfia nu chuan police ten diary chen khat an mu chwaka diary ya thuziak pakhat chu karisai thi ma thakhat liamta December kumsak ni pasaria inzia kaniya nota chuan karisai chuan anu le abel pathar te khosadun kher chu angai theilo ni in asiata anin chu mi pathum che na dan chuan azim ati thote abung ro taknial po aruma aleng lo chu a hne zia te azak bokani anun chu anin zia le
anu le abial pa te nena inzim te ya chen anin zia te chu aziak nual boka nimasela handrin hlel emem tur ero engma aziak lau thong ani penny te chen na apartment chen oma chengve te chuan penny te chung kwa in hauna chen kha chu arin thei ema wangin an she phachina an chenom te chuan anin hau dan chanchin an lo she hnem phian mai hi alo ni ya Kerry sai bau nu penny le abial pa vernon te in hauna an shat fu pakhat chu vernonan penny hena chuan engkim hi iti vekti ka sia enga tinge minin nam noi tir vek her itum ti in thinrim takin penny chu a hauri an sia a ti chuan February ni sompali kumsang ni pariata chuan penny le abial pa vernon te chu police station lama thuzot fia turin an kauta a police te chuan karisai bo chungchanga anin hauna thu an cherom ten an lo sia chungchang chu zofia an tumani zona chu an han zo ta chenga penny chuan engma asoi du tlat lova heti hian atitlata kaloyarin engma soilo turin minti atitlata police te chuan engma an soi chatu lo wangin ruwa manna an siam ta a thu an zofia ni vek hian penny le vernon te chu an fanu thi thuwa rin hlel ni in man anita a jela an khungta mya mayani jel chunga chuan penny le vernon te sela police te chuan an inmate sangin undercover an da hlau zoka vernon chuan asel me chu aring ngal hle maya thuengma chu shiloma se police undercover panin chuan anin kom ngei mana police undercover a changpa chuan jela changa a chwa khona abula na thok ve turin vernon chu asom ta a vernon po in na tho tur offer a mu chu alom ve hle ani zan khatlek jela anda nu chuan penny le vernon te chu chwa anni le ta a chan chu undercover da ma se thuengma an siat bel lo wangani jelan chwa nu chuan vernon chuan police undercover pa chu ala kom china anin mu fawa chan tak tak angin anin koma police pa chu aring to hleya police te plan ange yin vernon chuan police undercover pa hna chuan engma zeble soishe ane lauta a April kumsang ni pariata chuan vernonan kerisai thi dan chungchanga athosia te chu a chiampa police hna chuan a soita ani kerisai chunga thilthanga engma telvena ane lau thole kerisa I athi chu mak ati veziate asoya nimasela kerisa I athi ti ashat khan abial nu penny thil ti ningeya ashat thu asoi boka vernon chuan penny chu chena kalsan po aduwa nimasela akalsan vai chuan kerisai chunga poi khoina thlenga chuan ama chu apu dai a hlawa wangin penny chu ala chen pui mai thu asoi bokani police undercover pa chuan athosia te chu Sergeant John Elliot nena chuan a thlen ngala vernon chu kerisai chunga thil thlenga chuan atel velo ngei nia asia thu asoi bokani juni som pakhat kumsang ni pariata chuan penny in jail zan khat atan laya police undercover pa chu ama anga mipa ngai ve mai nia nga yin a mu vele ta a undercover pa chuan anjel tandun lain poi khoina thlenga nu ma ti re dan le police ten andrin hlel lon tura ti dan thiam tak ni in penny hna chuan alowin soya wangin penny chuan ajel tan pui aruka ama en thatu police chu a mu vele ta a hotel room pakhata anin hmuhna pindan le lammaya chuan police team te chu anlo om ve boka anin biakna engkim chu video in anlo covera anlo ngai thlave char ani undercover pa chuan penny hna chuan a hnu ma ti re sakdan asia theinan athil ti engkim abula changa asiat angai thu shilin an ve thlem ma saphota ti chuan penny in engkim asoita ani kerisai bau khan abial pa vernon nen anin kar achalo hle maya vernon chuan keima ngei ifanu kerisa I ti in du thlan tur alo siam saka penny chuan abial pa vernon chu athlang ta zoka ti chuan January ni somni pasari kumsang ni pasari zana khan kerisa nen an chuak dun ta a jinglam dar thum le darli in karvel ania an nu fa chuan anin hau boka ti chuan penny in ati tur chu atita a sobis tora chuan ankal ngeya nima sela ahma a penny soilawang takin kerisai chuan dora changa aletle nu khan kerisa chu kara alolo om reng maya athil leite chu karhnunga ada a karhnunga thir shrilian vaklo chu akekor ipte a chuan akin kerisai chu a crocs an hmuna hmun kongpui William Hepro ta chuan a shwaita a crocs an charna hmuna chuan motor ti dingin kerisa chu chuk turin atia mi kongkal anom lo lai tak chuan penny chuan ama fanu ngei chu a beita a anunna alak sakta ani
chumi nu chuan kara kerisa chu ada leya ti chuan kerisai ruang an charna hmun luibula chuan awa thukruta ani pong sual anga alan theinan akekor apo thlak sak ngei boka ati tur ati zo vek nu chuan police chu alo shatir chau zo kani penny in engkim asoi nu chuan police undercover chu kerisa I abeina hmuna a hruai thlap boka ache dan kimchang nen lam azir bokani chu mai ba ka kerisa chu da bo atumna alo rei to thule hundem chang a nga na a rei to thu asoi zui boka vernon ve thung chuan penny hena chuan du thlan tur a siam saklo thu asoya anin haureng awang chuan aninga anin hau chun zom zerani chuan a chho san tur thu soin a vozok thu asoyani ti chuan juni sompali kumsang ni pariata chuan penny budro chu afanu kerisa budro tha thu boya man anita a station a chuan undercover 10 athuruk an soi chwa tirdan an hanshil chuan mak ati hleya atira penny chu first degree murder charge or tirania nimasela ahnua korza ngaina dilin athiltia ain chhir zati choin second degree murder charge or tir anile te zokani damchung lungin tang turati ania kumsomni jela ta nuwa perola chwa phalsak ani donani hetiang hian courtin rorel ma se kumsang hi sompare ta khan court chuan penny chu escort na hnuaya jail pon chwa zeu zeu a phal sakani